توجیکستان، این سرزمینی جوان و کهن‌بنیاد با تاریخ و تمدن، فرهنگ و ادبیات، طبیعتی دلکش و افسانوی، چشمه و رودهای کوهی، گل و رستنی‌های نادر و میوه‌های شهدبار و شیرینش در جهان بی‌نظیر و با طعم و لذت میوه‌های خوش‌طعم و شهدبارش در اقصای عالم شهرتیار است. خصوصاً طعم انگور تاجیکستان نهایت خوشمزه و گواراست. لذت انگور تاجیکستان از آب و هوای مساعد، طبیعت ناتکرار و البته زحمت باغبان‌های اصیل وابستگی دارد. اصلاً باغداری و انگور پروری از ازل شغل قدیمی مردم تاجیک است. هنوز از عهد قدیم نیاگان ما باغداری را کار خیر و ثواب، ساحه مفید و درآمدناک می دانستند. حتی میان مردم اندیشه رایج است که کسی انگور پرورش می کند و انگورآب می نوشد عمر دراز می بیند و نیاز به طبیب ندارد، زیرا آب انگور به بیشتری از بیماری ها دواست. انگور از قدیم الایام معلوم و معروف است. پیدایش انگور را به دوره انئولیت منسوب می دانند. از سرچشمه‌های خطی، مصوره و دیوارنگاره ها و همزمان بازیافت‌های حفریاتی برمی آید که نوع زراعت شده آن را باری نخست در آسیای کهن، آسیای مرکزی و آسیای خرد، سرزمین قفقاز و افغانستان پرورش می کردند. در دنیا بیشتر از 20,000 نمود انگور، از جمله 8,000 نوع زراعت شده آن معلوم است. در تاجیکستان آفتابی 236 نوع انگور، از جمله 193 نوع محلی پرورش کرده می شود که هر کدام با خصوصیت های بوتانیکی و بیولوژی از هم فرق می کنند. با همکاری با عالمان ساحه، فرمیران، خواجگی‌های انگور پروری، علاوه نوع‌های گوناگون اروپایی، آسیایی، آمریکایی را آورده در تاجیکستان برای مطابق کردن پرورش کرده شدند. چون که علاوه در خواجگی وطن 2008 شهر ترسنزاده با پروفسور حاجی نعمت امروز نوع‌های هندوستانی، نوع‌های چینی، نیاهای اروپایی علاقه پرورش کردند که با مقصد آن که در آینده برای پیشکش نمودن با خارج کشور از نقطه نظر صفت بهتر بودن آنها، از این نقطه نظر آموزش گذارند، یعنی اینتروداکسی نوع‌های نوی انگور در شرایط تاجیکستان. این مقصد اساسی اینتروداکسی در است که در شرایط تاجیکستان مطابق نمایند و آن در آینده پرورش یابد. علاقه معین گردید که آن انگورهایی که در منطقه‌های گوناگون دنیا پرورش کرده شده در تاجیکستان آن را مطابق کردند، از نقطه نظر لذت، نمود ظاهری آنها، خوش‌طعمی و خوشمزگی آنها از خود وطنشان داده در اینجا بهتر است. این امکانات میدهد که آینده باز در این ساحه رشد یابد و برای بلند گرداشتن زیاد نمودن نمودهای گوناگون بیولوژی انگور عالمان و متخصصان و کشاورزان سهم گذارند. انگور را به نمودهای گوناگون، پیشپزک و میانه پزک و دیرپزک جدا می کنند. میوه انگور از ثمره حاصلش به نوع کم حاصل و سیر حاصل، سرمابردار و به خشکی و سرایت بیماری ها تا باور به گروه های گوناگون جدا می شود. علاوه بر این، انگور را وابسته به ماهیت حاصلش شرطاً به نمودهای مختلف، یعنی استعمال انگور تر و تازه،
намуди техникӣ барои истеҳсоли афшураву нӯшокӣ, ангуроб, мураббо, мавиз ва барои пайванду ороишӣ ҷудо мекунад. ин ҳама таснифот имкон медиҳад ки аз ангур маҳсулоти хушсифат истеҳсол карда шавад. бештаре аз намудҳои ангури мавизбобро барои истеҳсоли шароби ангур ва ғизои тару тоза истифода мебаранд. ҳамзамон ангури тару тозаро хушконда аз он шарбату афшура ва ангуроб тайёр кардан мумкин аст. дар тоҷикистон навъҳои гуногуни биологии ангур парвариш карда мешавад ки аз қадимбоянам онҳо маълум мешавад. ин ангурҳои ҷавз, ҳусайни сиёҳ, ҳусайни сурх, ҳусайни сафед, намудҳои гуногуни боз ҳусайни аст, кишмиши сиёҳ, кишмиши сафед, султонӣ, ангури ҷавз ва намудҳои гуногуни ангур ки даҳҳо намудҳо парвариш карданд. дар тоҷикистон бо муносибати он ки ин соҳа рушд ёбад ва дар оянда барои рушди иқтисодиёти кишвар саҳм гузорад, идҳои ҷашнӣ муайян карда шудааст ки бо ташаббуси бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати кишоварзӣ ин ҷашнҳо аллакай соли дуюм аст ки ҷашн гирифта истоданд. ангурро бештар барои табобати бемориҳои рӯҳӣ, хастагии ҷисмонӣ, камхунӣ, лоғарӣ, иллатҳои дилу гурда ва шуш тавсия медиҳанд. истеъмоли ангур барои паст кардани ғалаёни хун, балғамронӣ, муолиҷаи полиартрит, сил, тарбуд ва диққи нафас муфид аст. асосан таркиби ангури тару тозаро то 30% қанди зудҳазм, мисоли глюкозаву фруктоза ва андак сахароза ташкил медиҳад. 1 килограмм ангури тару тоза ки дар таркибаш 17% қанд дорад, ба буняи инсон сеяки миқдори ғизои якрӯзаро медиҳад. ангур чун ғизои қавиву парҳезӣ махсусан ба кӯдакон, ашхоси аз беморӣ нав шифо ёфта ва машғули кори вазнин тавсия дода мешавад. тақрибан 0,5% таркиби ангурро кислотаҳои органикӣ, тартрат, ҷавҳари себ, лимӯ, оксалат, формиат, глюкирон, каҳрабо, ванилин ташкил медиҳад. моддаҳои мазкур хунро покиза дошта ба шираи меъда таъсир мерасонанд. ҳазми хӯроки серсафеда таҷзияи бештари намакро таъмин мекунанд ва пайдоиши санги гурдаро монеъ мешаванд. дар таркиби ангур намакҳои маъданӣ ва микроэлементҳои фаъоли калий, калтсий, натрий, фосфор, манган, оҳан, кобалт ниҳоят фаровон аст. намакҳои маъданӣ, микроэлементҳои фаъол мубодилаи моддаҳоро дар буняи инсон танзим ва қобилияти кории онро таъмин мекунанд. ангур барои буняи инсон манбаи витаминҳои зарурӣ аз қабили витамини А, С, П, Б маҳсуб меёбад. витамини П хастагии ҷисмро бартараф карда, бемории дилу рагро пешгирӣ менамояд. ҳамзамон он барои афроди гирифтори бемориҳои гурда, тарбод ва бемориҳои сироятӣ хеле муфид аст. дар якҷоягӣ бо витамини С ба ташаккули тафаккури кӯдакон таъсири мусоид расонда, ба саломатии ашхоси солхӯрда нафъ мебахшад. аз ҷиҳати ғизонокӣ 1 литр афшураи ангур ба 1,7 литр шир, 650 грамм гӯшти гов, 1 килограмм моҳӣ, 300 грамм панир, 500 грамм нон, 3-5 дона тухм, 1,2 килограмм картошка, 3,5 килограмм помидор, 1,3 килограмм себ, нок ё шафтолу баробар аст. ангур ҳанӯз аз қадимулайём барои муолиҷаи бемориҳои гуногун истифода бурда мешуд.
дар махзанул адвияи муҳаммад ҳусайн ибни муҳаммади оқилӣ омада аст: беҳтарин нави ангур сапеди пухтаи ширину шодоби бузургдона аст, ки пӯсташ нозук, тухмаш хурд ва донаҳояш дар миқдор баробар бошад. ангур беҳтарини меваҳост дар ғизо ва тавлиди хуни тоза, ба эътидол овардани мизоҷи ғализ, поккунандаи хун ва маҳвкунандаи моддаҳои савдоӣ ва вайроншуда, ба меъдаи рутубатноки бухордор зиён дошта дар он бухорро афзояд. аз болои ангур хӯрдани оби сард фасодовар бошад ва боиси табҳои афин гардад. ангури норас ва ғораафиз ба ҳамкашандаи даҳон сард аст ва қувваи қобиза дорад. имрӯзҳо дар тоҷикистони ҷаннатсо намудҳои гуногуни ангурро ба таври фаровон вохӯрдан мумкин аст. ҳамзамон дар ин сарзамини зархезу файзбор намудҳои гуногуни ангур парвариш карда мешаванд. навъи пешпазак, чилагии сафед, зарифӣ, ҳисории пешпазак, навъи миёнапазак, кишмиши сиёҳ, кишмиши хушрӯ, кишмиши сафед, ҳусайнии сафед, қароҷанҷол, султонӣ, шакарангур, анзоб, навъи дерпазак, тоифии сурх, нимранг, шаробии саперавӣ, ркатсителӣ, мускати сурх, тавкверӣ, тербашу тагобӣ, морастел, рислинг, алиатико, алиготе, расмӣ, кулҷонӣ, пинос, сиёҳ, кабернесовинон аз ин зумраанд. мавриди қайд аст ки парвариши навъҳои ангури чилагии хуҷандӣ, сурхаки китобӣ, мускати тоҷикӣ, боботоғ, миёна, мухчалонӣ, сангвор, ҳусайнии сурх, зебо, кадуҳусайнӣ ва кишмиши сурх ба таври васеъ ба роҳ монда шудааст. дар шароити тоҷикистон меваи ангур 20-25% қандҳои табобатро ба ҳам меоварад. алҳол бозорҳои хурду бузурги моро анвои гуногуни ангур зиннат мебахшад. аз ин пас ҳар як шанбеи 3 моҳи август дар тоҷикистон иди ангур таҷлил мегардад. мақсади асосии ин ҷашни ин идҳо дар он иборат аст ки дар ҳамин ид тамоми дастоварҳои олимон, дастоварҳои кишоварзон, дастоварҳои деҳқонон барои он дастоварҳое ки дар соҳаи ангурпарварӣ пешниҳод карданд инҷо пешкаш карда мешавад барои намоиш. мутахассисон ва кишоварзон ва фермероне ки ба ин соҳа касб кор машғул ҳастанд аз таҷрибаи якдигар омӯзиш мегиранд ва аз якдигар баҳра мебаранд ва он муваффақиятҳои якдигар дар оянда барои худ беҳтар гирифтани ҳосили баланди босифат истифода мебаранд ва ба мардуми ҳам ҷумҳурӣ ва минтақа ва ба мардуми ҷаҳон навъҳои намудҳои сифати ангуру мо дар ин ҷашнҳо маърифӣ менамоем. аз ҳамин нуқтаи назар ҷашн гирифтани идҳои кишоварзӣ ин ён намуди дарахтони мевадиҳанда ё ки ангур ё ки зироатҳои сабзавотӣ барои дар оянда боз ҳам баланд бардоштани ҳосилнокии ин зироатҳо, баланд бардоштани сифати онҳо аз аҳамият холӣ нест. дар ҳудуди ноҳияи варзоқ ҳанагид 705 гектар боғу тогзор буда аз он
307 гектар майдони фақат тобзорро ташкил мекунад ки имсол дар ҳудуди ҷамоатҳои чорбоғ, лучоб, айни нашрнамои ангур хело хуб ҳастанд ва имрӯз аллакай дар бозорҳои шаҳри Душанбе аз ҳисоби хоҷагиҳои фермерӣ, аз ҳисоби деҳқонони ҳудуди ноҳияи мо ба бозорҳои шаҳри Душанбе ангур ворид шуда истодааст. муддате ист ки дар тоҷикистонам, ҳам меҳмонам ва ҳам пайи кор. имрӯз ба ҷашни иди ангур роҳ ёфтам ва худро хушбахт медонам. таъми ангури тоҷикистон ниҳоят хушмазза аст. кортаҳои тоҷикӣ низ писандам аст. аз муҳаббати зиёд пироҳани хушдухти тоҷикӣ ба бар кардам. гумон мекунам ки дар пироҳани зебои тоҷикӣ хушрӯтарин бонуи дунёям. тоҷикистонро дӯст доштам ва боз ҳатман меоям. дар сарзамини мо анвои зиёди ангур парвариш карда мешаванд. боғбонҳои ботаҷриба ба онҳо номҳои аҷиб гузоштаанд. ангуреро ки донаҳояш калони зардранг аст, ангури ҷавз меноманд. нави дигареро ки донаҳои зарду гулобӣ дорад, ангури тоифӣ номидаанд. ангури чиликӣ ё чиликак донаҳои дарози зардча дорад. ангури ҳусайнӣ ки ба ангури чиликӣ монанд аст, дорои донаҳои сурху сафед аст. ангури сурхак дар моҳи июл мепазад. онро ангури ҷавдарав низ меноманд. ангури пистони шутур ё чочи шутур дорои донаҳои гирдаи калони сабзранг аст. ангури мухчелонӣ рангаш ба гулобӣ моил аст. ангури обак донаҳои хурди сабзу сафедтоб дорад. маска ангур ё худ маскак ё наскак бедона аст ва ранги зарди сурхчатоб дорад. аз кишмиши сиёҳ ва сафед ки дона надорад, бештар мавиз тайёр мекунанд. дигар намуди ангурро ки сабзранги донакдор аст, ангури кӯҳӣ ё ангури окало ва дигареро ки донаҳояш калон аст, ангури говак номидаанд. дар ноҳияҳои вилояти суғд намудҳои ангури каду ҳусайнӣ, ҳусайнии дандони шутур, чилагии сафед ва сарга, биҳиштӣ, думи рӯбоҳ, ругундӣ, дили кафтар, сари ангушт, султонии сафед, алиток, маскаки сиёҳ, таговӣ, обаки сиёҳ, чашми говак, шибирғонӣ, чилагии сиёҳ ва амсоли инҳо парвариш карда мешаванд. ангурро барои зимистон ва баҳор дар хонаҳои махсус нигаҳ медоранд. дар деҳоти шимоли водии ҳисори шодмон ки мардумаш аз бунёд ангурпарваранд, ангурро дар моҳи октябр пеш аз сардиҳо мечинанд. одатан дар ҳар ҳавлии боғбонҳои асил ҳуҷраи ангурхона мавҷуд аст ки дар он хушаҳои ангурро ба торҳои аз шифт овезон баста мемонанд. боғбонҳои таҷрибадор пеш аз он ки ангурро ба шифти хона овезанд, нахуст онро дар офтоб чанд соат нигоҳ медоранд то думчаи тару тозааш пажмурда шавад. дар водии рашт хушаҳои ангурро дар мехҳои хонаи ҳавояш начандон сард меовезанд ки то баҳор ангур беосеб меистад. дар шабҳои сарди зимистон дар зарфе лахчаи ангиштро мегузоштанд то онро сармо назанад. исбот шудааст ки ангур ба 20 беморӣ давост. истеъмоли ангури таговиро мутахассисон барои рафъи камхунӣ тавсия медиҳанд. ангур гуруснагиро низ бартараф месозад. агар сирпиёз аз 7 намуди беморӣ бунияи инсонро ҳифз намояд, ангур гирифторони тақрибан 20 намуди бемориро даво мебахшад. баъзе намудҳои ангур ва инчунин обмеваи онро ба сифати доруи асосӣ ба беморон тавсия медиҳанд. ангур бемориҳои гепатит ва холециститро рафъ сохта ба мубодилаи моддаҳо дар организм таъсир мерасонад. ангурҳои гуногун онҳо дар таркибашон моддаҳои гуногуни
فعال بیولوژی زیاد وجود دارد، میکروالمنت ها وجود دارند، نمودهای گوناگونی کربنگیرتر ها وجود دارد که این علاقه اگر از نقطه نظر اکولوژی آنها تازه باشند ما تازه استفاده کنیم برای درازی انسان، برای سالمی انسان سهم خود را میگذارد. بعد از این نقطه نظر باید ما پیشنهاد کردم در کار است که یعنی استعمال انگورهای گوناگون برای بهتر کردن سلامتی انسان، برای اون درازی انسان از منفعت خالی نیست. از مشاهده ها معلوم شده است که استعمال انگور خروج بیماری های تکراریابنده را خیلی کم می‌گرداند. متخصصان معین کردند که در ترکیب انگور قریب 150 ماده های موجودند که به ارگانیسم انسان تأثیر پرثمر می‌رساند. خصوصیت‌های شفابخشی انگور با مهلت پخته رسیدن و خصوصیت‌های خاک و اقلیم نیز وابستگی دارد. استعمال یک پیاله شربت انگور در فصل زمستان به ارگانیسم نفع بی‌اندازه دارد. در شربت انگور تمام خصوصیت‌های شفابخشی انگور تر و تازه موجود است. شربت انگور دارای ماده‌های کالی و پکتین بوده، رواجیابی سوده‌بندی بافته‌های عضوها را پیشگیری می‌نماید. از این خاطر متخصصان استعمال آن را مصلحت داده‌اند. باید گفت که مویز هم نمودی از انگور است. اگر شخص هر روز به مقداری کم هم باشد مویز استعمال کند، از سلفه بلغمدار و صفرا خلاصی یافته خاطرش برقرار می‌شود. بعضی نوع‌های انگور اینچنین آب میوه انگور را هر روز به صفت داروی اساسی به بیماران می‌دهند. انگور بیماری‌های گپاتیت و خالسیستیت را رفع ساخته به مبادله ماده‌ها تاثیر می‌رساند. مشاهده‌ها معلوم کرده است که استعمال انگور خروج بیماری‌های تکراریابنده را خیلی کم می‌کند. بیماری‌هایی که ذکرشان در بالا رفت می‌توانند که به جای حب با انگور خود را شفا بخشند. انگور شیرین، میوه‌های خوشمزه و شهدبار، چمنزار و باغ و بستان، گل و گیاه شفا بخش. این همه معجزه و شکوه را میتوان در سرزمینی بی‌نظیر و نگین تاج دنیا واخورد که آن را نام تاجیکستان است.